Awusawubona weNkulunkulu ekseni. Iqiniso uNkulunkulu ngawe lithi kunembuzo esibuzwe emhlabeni esingakwazi ukuyiphendula, esingenazo nezimpendulo zazo. Ingcitha kukhophe ezidalwe nguwe weNkulunkulu zikeze sibuze ngawe. Zithi ngubani wena, wawukuphi umhlaba udalwa, wena wawuhleliphi? Kodwa weNkulunkulu khona into ophinde wayikhuluma wena ezwini lakho, wathi ukukholwa ukuba nesiqiniseko sezinto ezingabonwayo. Nkulunkulu ngizosho kuseni ukuthi ngibambele lo zwi mina weNkulunkulu, ngibambele lo zwi mina weNkulunkulu. Wena uphinde wangithembisa weNkulunkulu, wathi uyohamba nami ngize ngibe mpunga. Uloku nami nje, uloku uhleli nami, uloku ngiprovide, uNkulunkulu. Ngibambele lo zwi Nkulunkulu ukuthi noma sebengibuza sengingasazi, ulwazi lwami seliphelile, kodwa wena uthe uyohamba nami ngize ngibe mpunga. La emhlabeni weNkulunkulu kukhona abantu esiphila nabo abasabuzana ukuthi kwakusetshenzelwane, kodwa usebenzayo weNkulunkulu wazi ama-result okusebenza. Ingake ethule engamphenduli lo obuzayo ukuthi kwakusetshenzelwane. Nkulunkulu nami ngithule, kodwa ngiyazi ukuthi wena wangithembisa. Ngiyazi ukuthi wena ungithembisile, wathi uyohamba nami ngize ngibe mpunga. Ngibambele lo zwi, yileli zwi Nkulunkulu engithi mangivuka ekseni, mangikhuleka kuwe, mangicela kuwe, ngicela ngazi kahle ukuthi wena uyoba nami ngize ngibe mpunga. Izwi lakho Nkulunkulu ngiloke ngalibamba, ngiloke ngalibamba weNkulunkulu.